نداء الإسلام. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Manjari mga palanggungan hakam Islam, waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kung makita niyo pengajian daing suratul duha ang putag isa ayat daing naparman sin Allah subhanahu wa ta'ala wadduha wallayli idha saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. Amo iniin launta surah Ad-Duha amuin muna roon tiagnaan iwansin pagtawag lang ni wawul kasam amin pagsapasin Allah subhanahu wa ta'ala ang mga piyapanjari niya. Taong si mga magtatafsir apabila in Allah subhanahu wa ta'ala sumapa paamuin daing ang mga piyapanjari niya in pagbisarahan doon na iniparkala malaggo dakula sarta mahalga amin subay na to halgaan in maksud kabayaan si Tuhan na to Rabbul Alamin at tungod paparkala labi-labi na tuod in inikatan khitab pa Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amuin jimatu kaniya doon Makkah al-Mukarramah tungod pa amuin kakahinang si mga musyrik Quraysh in siya longta wayroon liat doon buat malengkan magbasa siya sin Quran mahamulya dahil pagbasa niya na ini tumungop yung mga musyrik Quraysh dumungog sin Quran mahamulya rin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin bukon sadya lang tahambok 2 tao but malingkan amuin mga nakura sing Quraysh tuod in amuin magkadtuwihan dumungog lang ta sin pagbasa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amin dum bihan in Rasul sallallahu alaihi wasallam magbasa sin Quran mahamulya na doon haon dahil mga nasabot lang ta si mga magtatafsir amo na yung mga kanakuraan sing Quraysh hinda Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, hinda Utbah ibn Rabi'ah, hinda Shaybah ibn Rabi'ah, hinda Walid ibn al-Mughirah, amin ama sin Khalid ibn al-Walid, iban mataod pa dahil kanila. Bihan. Na, ini hawak to long ta habihayad to nahundong ini pagpanaog sin Allah subhanahu wa ta'ala sin wahi harap pa Rasul sallallahu alaihi wasallam
doon hayaon ini indigenous na inkabtangan sin mga Quraysh ha Rasul sallallahu alaihi wasallam sin laung niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam biyunsak na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tinipiasaran na siya doon hayan labay ring hakabtangan sinambok babae amuin miyaon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahil riwayat ini in pagyanon babae runhan amin nakakaon pa Rasul sallallahu alaihi wasallam pag iyanon long niya ini long tatay manghudi Abu Sufyan asawasin Abu Lahab amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam Ummu Jamil pag iyanon nila bihan na inagi doon hayaon long niya baita niya Rasul sallallahu alaihi wasallam ma ara syaitanaka illa qad tarakak. Bang biya ka to magbisara long niya na wayron nakaw inipiasaran nakaw sintuhan mo. Bihan atin niya biyunsak nakaw. Sarta long niya na aun na saan da akundo ka ing sintuhan mo. Daing kayo mo inikan wayron di na sakan parulihon. Bihan to. Sampay long ta in parkala iaon nahinang biya mga ini kiyaso sa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in parkala yaon na pila adlaw wihan amin wayron di matong in wahi a Rasul sallallahu alaihi wasallam wala day sabsiya kimahakad sumakawa in yadto biya luparagbos simong injury nila amin dihilan nila nakasipukan in Rasul sallallahu alaihi wasallam amin sampay indigenous na in simampay kabtangan para Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil mga himumungan nila na laong tanaso sa in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naroon hayaon amunain karatong sin Jibril alaihi salatu wassalam nagdasin amuin suratul duha maun kaniya doon hayaon amuin kimuyag in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil hasawab sin pagkugkuyag niya sin pag ini naog sin wadduha wal layli idha saja sampai pa amin kahinapusan niya laung niya doon hayaon nakatakbir in Rasul sallallahu alaihi wasallam sin amin kuyag niya hapag naog sin amuin sura ini na amoy tulong tain in amin sabab sin amin kanaog sin sura sabab na in ini mga kufar Quraysh lawta daing hakatag na pag naugsin na wahi para Rasul sallallahu alaihi wasallam hamin kaingatan nila nain Rasul sallallahu alaihi wasallam amin pagpanaukan sin wahi tumungop sila magturumungog bihan bang unuin ini magjato ha Rasul sallallahu alaihi wasallam na yung mga ini kahatihan nila bang uning kamaksuran katantan sa sumakawa pasal sinamuin ini abugho nila di sila makatayma gamayan pangudyo-ngudyo inhibalik nila pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lang niya doon hayaon wadduha sapahan ko pa amin waktu duha. Unin pagyanon waktu duha. Amo na in waktu lang ta pagtawagon doonhan pagsambahayangon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha waktu long tabang ubus na ini similak insuka atau kuma imatasuka dahil hasubangan sa kira-kira long ta ubus gumawa yadto mga hangpo tag 5 minit na amo adto tindog sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sumambahayang siya 2 karakaat amo ini tuod impanagnaan sin waktu subungod in sa milbeta doon sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam salatul awabin sambahayang si mga tao amin ini magpatisuok pa Allah subhanahu wa ta'ala amin daran sila kabayan nila sila ini mabugtuin para sugpatan nila patuhan Rabbul Alamin di nila paglupasunin waktu nila amo yan na ing katubtuban niya lang niya sin amin waktu niya yan
amuin sampay paamuin long tahangpo tang 5 minit sa kira-kira sumud na in waktu zuhur. So in amin waktu panagnaan habihad to in tumagna siya sampay madto pa amuin ini hangpo tang 5 minit pa waktu zuhur. So aun ding mga ulama long tamag baita bihan sabab aun dohon in Rasul sallallahu alaihi wasallam pakasambayang siya aun waktu 4 rakaat, aun waktu 8 rakaat, bihan, na in pagyanon lang si mga ulama, waktu amuin makasambahayang kita 8 rakaat, na subay lang niya mga hangkajam pabihan, mabot na in waktu ini sinduhur, itindog inamuin yadto. Sabab na amod tim panagnaan waktu ring amin ka, ini silak sim matasuka ring hasubangan, sa kira-kirahang putang 5 minit, manjarin na timindog doon haon in siyusyo in mabaya long ta tumunay sinamuin sambahayang salatud duha pagyanon. Na amo yan to. Wad duha. Sapahan ko lang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pa waktu duha. Amo na ini nasabot tayo to. Damikyan wal layli idha saja. Iban sapahan ko pa amindum apabila katabunan na sin katigidluman sin amiin dumyaon bihan. Salta lang niya roon hayaon amuin ini mahinok na in manusya doon sarta amuin mareho ng paghali-hali nila. Mahalok na sila matugbihan. Inyaon katantan, siya pahansin Allah subhanahu wa ta'ala, sin amuin daawa nila, biya sin bisara sin babaiyaon, amunain tay manghod sin Abu Sufyan, asawa sin Abu Lahab, laong niya in ikaw biyunsak na kausintuhan mo, sarta in ikaw yan kiadukalan na sintuhan mo. Wallayli idha saja, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Na iban lang niya in ikaw yan na tinggalan na kausintuhan mo, na muasin na intuhan mo kay mo, sarta in ikaw kiarukalan na sintuhan mo. Naroon haon, sambil ha ayat ikaupat, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil hapagsapa niya, sin in yadto katantan bukun bunnal in amoy in bayta nila yadto sabab sambil biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam sin in siya wala siya launta dimukal ha Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malaingkan in siya masi-masi in pamarulin niya ha Rasul sallallahu alaihi wasallam doon hayaon sambil biyayta doon walal akhiratu khairul laka minal ula in adlaw akhirat labi pa in nikmat hirihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha Rasul sallallahu alaihi wasallam deng sin nikmat kirihil niya riha ini lauman sin gumi ini. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Iban lang sin Allah subhanahu wa ta'ala hirihil na mo da kay mo in amoy in hirihil da kay mo sintuhan mo Rabbul Alamin indirihilan amuin magrida kaw. Hati na, pumuyag kaw long sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na, usya baitaan sin inyad to katantaan, hasupaya lang tagumaan, imbiya mga parasahan niya sin pangjuri. Iban pagliki-liki sin taumakka kaniya, sin mga sila ini kafir Quraysh, na doon hayaon ini biyaitaan siya sin indirihilan kaniya diha dunya amuin kiyana naman niya na indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga kanikmat-nikmatan dahing hawak to kasibi-sibi niya pasampay siya amuin lang ta limasag na iban aong paririhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirat amuin magrida to din Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naubos doon ang pasyabiyaitaan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin in piatumtum kaniya in liabayan niya ring hakasibi niya long niya hati niya paka asupaya siya
di ko mahakad sina may baita si mga sila nagkupuryad to. Sin in Allah subhanahu wa ta'ala, wala namon ta si kaniya, wala siya piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malingkan, iuurol sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatan kakukunahan niya. Da hindi halaw man sing gumi ini, labi luba na tudhad law akhirat, indatunganan niya katan, labi in kasannangan hitukbal kaniya sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Naroon na ini, piyatumtum tiya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ha ayat hikaunum. Alam yajid kayatiman faawa. Bukon kalong niya in ikaw bihan ini anak yatim. In pagyanon anak yatim ini amoy in longta ma ini patay in ama bihan wala pa siya misal limalahil maripadunya ini. Hati niya burus pa in ina niya wala pa ini siya gimuwa maripa dunya ini. Na, in mga ini, hambuk yad turing ha mga ini kamaumuhan, amoy in magkabunsak in bata-bata bihan, bang wayroon na maas niya, labi-labi na bang inama, wala na roon, bihan, na doon hayaon, wala lang ta nahundong doon hadyayaon in jimatuha Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin pag wapat haama niya bihan wala dalimugay in ina niya miurol bihan sa kira-kira lang tain pangumulan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo hindi pa siya lang ta makaayupot sin baran-baran niya isa-isa niya bihan nawapat in ina niya naroon na yaon lang ta amo nain ini naipat na siya sin apo niya, ama sin ama niya. Wala day sabli mo kay bihan, long sin mga sila magtatapsir, miabot in umul sin Rasul sallallahu alaihi wasallam 4 tahon, amoy nawapat na in apo niya. Naroon hayaon, ini simubli in amaon niya, tayo manghod sin ama niya, amo na in long nag-ayupot kaniya. Naroon ha ini, tanda sin wala sin Allah subhanahu wa ta'ala piyasaran in ini pagwapat ha apo niya Abdul Muttalib simubli Abu Talib amo na in ama sin Ali radhiyallahu an wala siya kiya pasaran sabab inla sa kaniya sin amaon niya nakalabi pa rin sila sa mga kaanakan bihan. Na amo yaon long tain ini matan sin in Allah subhanahu wa ta'ala wala nagpasad kaniya doon hayaon amoy in tiag bakmon palong sin daghal sin amaon niya in amoy in pag ini ipat kaniya pagpayakon kaniya amin biya da siya sin wala na ilok bihan alam yajid kayatiman faawa na in amaon niya, doon na yan, wala tuod siya biyutasan. Sampay siya imumulka patantahon, masimasira in amaon niya longta, doon hayaon, wala siya piyasaran. Masi halaw man siya, doon hayan, sampay longta, ini jimato na amoy naon na in, pag nabi niya doon hayaon na masisya tiyatabang sin amaon niya. Amo hindi siya lang taus-uson si mga Quraysh pasal yaunin amaon niya. Amo in mamaniw lang ta hay siyo simbiya mga rimhil kaminsanaan kaniya. Para haling kaunan sin amaon niya yaon wala nakaigding ha amoin agama kasaan. Bihan. Hati niya agama buko namin panghindo sin Allah subhanahu wa ta'ala wat malangkan in sila yaon long ta nag-agama hamin kabayaan nila sabab nagsusumba sila sin barhala doon ha ini long ta yon ha Ka'batullahil Haram yugutang bihan sibu dain hakuha niya iban sin halaw miyaon amin long ta miabot sambilin taon sin Tuhan pag ini sumbahon nila madto miabot siya tong katus tagkaanuman barhala. Inda jinis na ingan niya.
Nalong niya ron hayon. Wawajadaka dhalan fahada. Uwuslong niya, inji matukay mo ron hayan, amoy ini halawm kau kalaungan, sa sumakawa, hidayatan kau sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Wawajadaka dhalan fahada. Bi'along ni simpalman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Bita sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikian lang niya in pagpanaog kayo sinamuin in suratul duha ini, biaday sab sinamuin bita sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapalman niya wawajadka dhalan fahada wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Law niya in ikaw ya Muhammad di mo kaingatan impag iyanong kitab amo na yung Quran, iban di mo siyang kaingatan bangunin pag iyanon pag-iman. Biya sa kaulawla in nakauna wala pa ni manaog kanya in ini Quran mahamulya. Bunalin siya wala nakahinang siya amin kasaan laung ta ini magmasyat. Sa sumagawa, impagtag-ipon niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, halaw kalaungan. Sabab inya, tubukon dahil mga aturan si Tuhan at Rabbul Alamin, Panginoon dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, hasabab ito, inamin ibadat niya, sinamin way pa siya dahil ng nabi, diya ito mabis sa laung ta, ini pag-ibadat manjari simuran sinumat niya. Inya tulik siya mabista sa niya to biya sa pantun kalaungan niya to kataan. Na amo niya tulong tain amin kasabunan niya. Na doon na yun usbita sin Allah subhanahu wa ta'ala ini wawajadka dhalan, hati niya amoy hinang niya long niya ini tungod paparkala pag ibadat mo yadto diya to mabista lang ta inyadto pag ibadat amun biya sibiyang daakan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Awan siyang baita doon hay ni awan dahil nga mga mananapsir na doon ay in maksud nila sinamun pagyanon doon lang niya wawajadaka dhalan fahada, hati niya bakas kuno in Rasul sallallahu alaihi wasallam na laung haraan miya na simpagtulak niya iban in pagtulak ni harap pasyam at wala siya nakabuntul haran. Yadto sa sumakawa in makusog doon haon in maksud pagbisarahan doon na ini pagyanon kalaungan doon ha Makkah amoy ini sambil aun biya talong tahambok riwayat amoy bata-bata pa siya bihad turaysab bakas siya nalawa sa sumakawa inyaon katantan in amoy katarangan niya amo na imbiya simbiya sin Allah subhanahu wa ta'ala haayat wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman. Di mo kaingatan ya Muhammad bangunin pagyanon kitab Al-Quran sa sumagawa piyanaog na harap maun kay mo supaya mabuntol mo na atau mapabuntul mo na in amuin pag-ibadat kabayaan karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kay mo. Bihan. Naubos yan tulong niya, wawajadaka ailan paagna. Ubos lang niya roon hayaon, in ikaw, tanda sin wala kau piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kahalan mo, hambuk kau, ini biya mga barhajat bihan. Hati niya kulang kabus kau, ya Muhammad. Sa sumagawa, dihilan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, piya pagdaya kau. Unin pagyanon pagdaya roon haon biyata laung niya al-qana'a. In pagyanon qana'a roon hay ni wala in Rasul sallallahu alaihi wasallam dahing hakasibi-sibi niya nakatayak sin lima niya mangayo hapag kahinya manusia. Sabab in siya wala piyasaran dahing hakasibi-sibi niya aun nagpayakon kaniya. Wala siya piyasaran sin apo niya, wala siya piyasaran sin amaun niya. Gamayan in siya biya siya sin amuin laung ta yaon kaniya kataan pagdaya pasal muna amin pagsandal sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil nga kasibi-sibi niya
kasusahan niya, wayron ama niya, way da ina niya, sa sumakawa awon na maruli kaniya, wala siya kaya pasaran. Yaribeta na sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya. At inipya patumtum ha Rasul sallallahu alaihi wasallam bakas diabayan niya. Na, inilaw niya, lang si mga magtatapsir, amin, kakunahan tuod subay hilabay pagsukor pa Allah subhanahu wa ta'ala, in mga nikmat dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala, hapamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na, inyad to, dahil ha amin pasal sin kanaayaon, nakawa sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in ibadat sa lago-lago, amunain, ini long niya roon hipiyon sin Allah subhanahu wa ta'ala doon kaniya, in dua, amoy in long ta kamiskin, doon haon, nareng ha kamiskin niya, amin yaon kaniyang pagsabar. Pag-ubos doon haon, ang pasyapyanan nam sin pagdaya, na in bialik niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, muning pagsukur patuhan at urabul alamin. Amad din pag-ianulong niya, kana. Amad din ang mga sifat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih, riwayat din kan Abi Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysal ghina an kasratil arad, walakinnal ghina ghina nafs. Bukon lang niya yung pag-ianun, pagdaya, yaon na kay mukatan in alta. Inda jinis na ini alta yaon na kay mukatan. Sumakawa in pagdaya, ginan nafs, amoy in laungta, dayahan kaw halawm sin, daghal mo yaon. Hati niya, misan da tiyo-tiyo, mamarahira kay mo. Na ayaw pa kay mataod, misan in tiyo-tiyo, mamarahira. Ayaw pa kalongta, in mataod, hindi niya mahinang ibadat. In tiyo, pasal sim pagsabar niya, mahinang niya ibadat. Pag ubusin mataod, doon hayaon, mahinang niya rin sa ibadat, sabab in yaon katan, hipagsukur niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. In pagsukur, ibang pagsabar, dahil nga mga tibayuhan sin pag-ibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Na amo yan to. Napag-ubos lang niya roon na yaon, wawajadaka ailan paagna. In ikaw lang ta, kulang kabus doon naon. Paammal yatima fala takhar. Biya sa kaulaw-la pagpatumtum day sa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin siya bakas yatim, na unuin hinangon hayatim, mahinang mo ibadat, amoy hindi mo siya ini laungta kawaon in suko niya. Sumakawa hirihil mo in parsukuan niya bihan. Angkan na sampay in Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuin piyag ini biyayta niya bihan sambil pagpaibog niya sin ibadat sa lago-lago mahinang sinambok tao, hatadya sumapusin usin ini usin anak yatim, mahinang niya na ini ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Atawa, di tungbasan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga karayawan bihan balkala-kalaan ha adlaw akhirat. But biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin sumapusad niya sin usin anak yatim, laong niya kafilul yatim, ana wahuwa, kahatain. Biyasin amin makapagkuan siya, makapaglundang panun siya iban sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na imara makapaglundang panon ibang sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hawno siya mutang. Hataas sa taas-taas darajat sin sulka. Haadlaw akhirat. Masya Allah. Hatad jabihad to. Hati niya, bang mayan inamin niyat niya, bukun siya pakita-kita, inyad to katan karna matantuod siya, maulong ha anak yatim bihan, sampai in siya mamaruliha anak yatim. Hangkan na kawaakan mo, mataod yan, dahil nga mga tao marayaw, ang mga muhsinin lang ta, amuin tuyoon nila tuod, at tawa hinangon nila tuod bihan, magpaon sila hamok lokal, mag-ipat sa jasin anak yatim. Gastuhan nila roonan sampay, lumasag yung mga bata-bata, sambil papangadjiun nila, aun doon haon pa iskulon nila, gastuhan nila, sampay yung mga bata-bata yaon amin makaparuli na sin, ginawaparan nila hasusungon.
Nahinya to ibadat sa lagu-lagu pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Amo yadto. Na doon hayaon mga palanggungan ha agama Islam, beta kato taniyo, sin ini in amuin daing ha mga ammal bang tamaurul inyaon hatadya habihad to imbya mga gaan niya hinangon bukon siya mabugat na bang moyad tumahinang malaguin tutong basan sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na amo timpya tumtumsin Allahu ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam in ikaw bakas kaulong niya yatim paawa kallah. Na hasabab yato bang kau isab makakita anak yatim bihan lang niya na suway kau ini marayaw isab pag-ayupot mo kanila. Biya sin pag-ayupot sin ini amaon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kaniya. Bihad to. Amin sampay biyutang doon nakabutang hakisa long tahatarikh sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam in lasa sin amaon niya kaniya labireng sin lasa ha mga kaanakan niya. Amin gimwa din kaniya. Amo yadto. Nahari taman jari dihilan kasatuan in anak yatim bihan gamayan in katan hinangon mo amin hikakuyag kaniya bihan sarta niyaton mo ikaw in ama niya ikaw in magparuli kaniya na iniyat mo yadto katan mga katautay manghuran hambuk yadto ring ha mga hikatayma kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala palawm sin sulka niya kun lil yatimi kal ab ar-rahim tindukanan mo bihan biya sa pantun in ikaw ama sin bata-bata amin yatim yaon wayroon na ini ama niya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Damikyan doon hayan in mga tao amuyin ini pulang kabus bihan. Ayaw in tayakon nila rabihan in lima nila. Misan hindi labi-labi na bangaon ka kaingatan mo asal ha pangdaig mo bihan atawa labi-labi na kampung mo kahatihan mo inbiya mga kabuhianan nila bang mo yadto urulon in yadto katan mga katautay manghuran kay mo yadto katan biya mo sin deposit long sin ini magbibis sa rabihan in alta mo madto pa bangko sin Allah subhanahu wa ta'ala haadlaw akhirat nagtaw kausin ini gusi mo didto hatuhan nato Rabbul Alamin. Bihan, hati niya in mga alta piyalabay maun kay mo, nahinang mura isab, piyagdaya rin to adlaw akhirat. Amo yan. Na, wa masaila pala tanhar, in mga sila kulang kabus bihan, na ayaw niyo sa bunsakon bihan, ayaw niyo sa biya mga ini, long taamin biya kita sinula nakakita yaon. Sabab in kamumuhan magjato, amoy in bang makakita sin tao amin kulang kabus bihan, na ingkaiwanan bihan di na umatod tumangkiring bihan ubos tumangkiring madtubihan manaykod na mig na inyad to pag ikot sin ini hambok tao habihat ting kahalan niya impyag ikutan niya baran niya waman yabkhal fa innama yabkhalu an nafsi isiyusiyo lang niya mag-ikot lang sin Allah subhanahu wa ta'ala impyag ikutan niya kinawabaran niya. So may ta kau mag-ikot sin in alta yan kay mo yan bukon kay mo. Allahu Ta'ala in tagalta. Malullah. Alta sin Allahu subhanahu wa ta'ala yan. Piyakaun kay mo. Bihan. Misan dani ko naglugto bihan, nagbulok binasa. Sabab bang bukon dirihilan ding Allah subhanahu wa ta'ala di ka makabaak. Bang bukon pasal sindihilan kau kasay lasig. Sin Allah subhanahu wa ta'ala, di sakan makawaak. Karena inyan katan dirihilan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Amad to. Na, pag-ubos lang niya roon haon, ini, kahinapusan sinamin ayat, wa amma bina'mati rabbika pahaddis. Suray nga mga nikmat, labi-labi na to nikmat pag-aakama, nasuway mo niyan hipasaplag. Ibayta mo ha kamatauran bihan. Hamano siya katantan. Bihan. Ibayta mo in pakaradyaan. Sin tungod papag-akama.
Na ayaw lang taha mga kahalan biya si mga ini, amin aon doon haon kulang kabos, aon doon haon anak yatim, inyaon manjari muhi ini baita pa mga kaibanan biya, nasupayesab sila, makabakamal biya kay mo. Bihan. Ba't inyan katantan, mga kataw tay manghuran, na aon day sa bahaksin tay manghud mo. Bihan, doon ha mga bihad tuing kahalan niya. Iban aon day kanila day sa mabaya, day sa mag-amal bihad to. Nasupaya, magsamasibo, ba't magtay manghud, mga kataw tay manghuran, nagsasaw-saw, sin pakaradyaan. Biya na si mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, na labi-labi na to, din piya pagtaymang hudsin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ansar iban si muhajirin, nagsasaw sila sin kabuhian ng dunya, nagsasaw ra sila sin amin amal ibadat hadap pa adlaw akhirat. Bihad to in hinang nila. Bihad. Na kuno yad to makasaw in kaybanan, subay mo yad to hibayta, hipanuisuy kaybanan. Bukon panuisuy lang tahipagriya, hipagsuma, sa sumakawa, hangan aturan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay inyad tukatan, sabab yan piyang daakan ka, katutan nyo si Tuhan na to, Rabbul Alamin. Na, inyan katantan, subay yad to mapaon sin hambuok Muslim, pabaran niya. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, yari katutan nyo inkisa niya, yari inji matukan niya, doon hayan, makakakita pamintangan bang uno inji matuha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yan. So inji matukan niya, way in Allah Ta'ala nagpasad. In tanda niya, sambil in pagdakwa niya, hawak to na sinuno, sin amoy in, nahinang na siya nabi, tanda sin pagdayarihil kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon hayaon, amo na in, kapag tiyaon nila iban sin Khadijah, radiyallahu ta'ala anha, in Khadijah piyag uno katanin uno tiukbal para Rasul sallallahu alaihi wasallam alta niya katan tiukbal harap pa akama bihan piyakay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam na impagpakay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sin alta sin asawa niya yadto kaniya yadto katan da isab nausal siya hapag akama hambok yadto ring ha mga sa lago-lago lang ta ma ini hasil sin Khadijah radhiyallahu ta'ala anha haadlaw gana-gana. Sabab in alta sin Allahu ta'ala yawn kay mo hinangon mo hipag-amal na mahinang na kay mo haadlaw gana-gana. Amo yad tumang kataw tay mahuran miabot na waktu na to na mamaid ako aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. أشهد أن محمدا رسول